nari nababwiye yuko nagiranye ikibazo kijyanye n'imikoranire na Red Blue JD ndetse na Jackson Dushimimana. Ni urugendo rutangaje, inkuru yihariye ariko none ikwiye gutera abandi umurava. Mbese muri make ni ya nkuru udakwiye gucika habe na gatoya. Abayo Yvette Sandrine, umukobwa wirwanyeho akuga mu nyanja yuzuye amafi manini, ariko byose akabikora agamije kugera ku buntu zizo kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru. Ni urugendo rukomeye cyane yahuriyemo n'ibizazane byinshi bitandukanye, harimo nko kwamburwa, guterwa ubwoba, gusa byose ntibigeze bimuca intege. Habe na busa ahubwo byamuhaga imbaraga ndetse na experience byatumaga akomeza gukora ibintu bye kugeza kuri Abayo Yvette Sandrine tubona uyu munsi wuzuye ubukaka kandi ushikamye mu byo akora. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe urugendo rukomeye rwa Abayo Yvette Sandrine mu mwuga w'itangazamakuru nk'umukobwa, ibintu bikomeye byamugoye yahuye nabyo kugeza kuri uyu munsi amaze kwigarura imitima y'Abanyarwanda, byose bikajyana no kureba umutungo agiye avana hanini muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Ndagushishikariza kubana natwe kugeza ikiganiro kirangiye. Njye mugiye kubona muri iyi video. It is your boy Don. Nguhaye ikaze. Mbere yuko tuvuga ku mutungo akora mu kazi akora nk'umunyamakuru wigenga, Abayo Yvette Sandrine yavukiye mu muryango usanzwe, harimo papa, mama na barumuna be. Akaba yaravukiye akanakurira mu karere ka Nyanza, akaba yarakuze akunda gusoma ndetse no kuvugira mu ruhame. Ibi avuga ko byatumye we ubwe yivumburamo impano maze hamwe no kubikunda ndetse no kubishaka cyane akisanga yageze mu mwuga w'itangazamakuru. Atangira umwuga w'itangazamakuru nk'uwabigize umwuga bwa mbere akorera kuri channel ya Red Blue JD iyobowe n'umugabo Jackson Dushimimana. Yakoraga ibiganiro byibanda ku nkuru z'ubuzima bwa buri munsi, inkuru z'urukundo n'ibindi biganiro byinshi byanyuze benshi bigatuma bamukunda cyane. Ariko urugendo ntirwahoranye ibyishimo gusa, kuko nk'uko tubizi ntataye imbogamizi, kuko nyuma gato Abayo Yvette Sandrine akorana na Red Blue JD yaje guhura n'ibibazo byinshi muri kano kazi, harimo nko kwamburwa asaga miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi kandi byamuteye gutekereza cyane ku buryo yakemura ibibazo byo kugira amatiku n'abamukoresha, maze Sandrine ahita ahitamo ko yakifungura YouTube channel ye, maze ahita Abayo Yvette Sandrine muri rusange yayihaye amazina ye bwite nk'uko yabyifuzaga. Amaze kuba yafungura umuyoboro YouTube channel umubarizwaho rero atangiye gukora cyane birenze ibisanzwe kandi atanagiye kuri content yakorera kuri Red Blue JD, cyane ko ari nazo abakunzi bari bamenyerewe cyane. Aha twavugamo nko kuba yarongeyemo akandi kantu gashyashya ko kuba yakora amadocumentary ndetse n'amakuru agezweho, ariko byose akabikora mu buryo bucukumbuye. Channel yaje gukura abantu benshi cyane kandi ikomeza gutumbagira udahagarara kugeza ubwo isigaye ikundwa n'abantu benshi cyane kandi ikanakurikiranwa n'ibihumbi byinshi by'abantu. Uyu munsi abantu mufata nk'icyitegererezo kubera imbaraga ze zo gukora cyane, gushimisha abakunzi be no kugerageza gukora cyane atangaza amakuru ashingiye ku bushishozi n'ubucukumbuzi. Ubu ku rukuta rwe rwa Instagram aho akunze gutangaza ubuzima bwe bwa buri munsi, akurikirwa n'Abanyarwanda cyangwa n'abanyamahanga benshi barenga 15,000. Nk'uko nabasezeranyije mu nyemerere twinjiye muri channel ya Abayo Yvette Sandrine kugira ngo mumenye neza amafaranga yinjiza anyuze ku rukuta rwe rwa YouTube. Hari kazi nanone. Yes, rero nta kindi kintu dukora, turaza hano kuri platform ya social media kugira ngo tubashe kumenya ese analytics za Abayo Yvette Sandrine zihagaze. Iyo tugeze hano tugira ngo twereke abantu se ko ibyo tuvuga bifite proofs, ibyo tuvuga biragaragara, ni imibare ifatika iba yaragiye ishakwa n'aba expert hirya no hino ku isi. Hanyuma ko icyo dukora turaza tugashaka summary ya YouTube channel kugira tumenye ukuntu na channel ihagaze. Uko tubyitegeza hano kuri screen zanyu rero turaza gusanga ko Abayo Yvette Sandrine yakoze channel yo mu mwaka wa 2016. 2016 bivuze ko ubu amaze imyaka igera muri 9 akora bino bintu. Hanyuma channel type yayihaye rero entertainment muri Manchester cyase no imyidagaduro muri rusange, tugasanga ko yayihaye location ye muri United States of America cyase muri America. Hanyuma channel ya Abayo Yvette Sandrine imaze kurebwa n'abantu inshuro miliyoni 42,465 ndetse na 571 ubu tuvugana ubwo ndi gukorera iyi video. Hanyuma afite abasubscribers cyase abantu bamaze ko bakora subscription kuri channel yiwe basaga 510. Bivuze ko nyine ari umuntu ufite experience muri ibintu kuko arakuze cyane. Video zose za upload kuri YouTube channel ni video 379. Twe nta kintu dukora, turamanuka no hasi
ngira ngo muri kubona ku masikini yanyu tumanuka no hasi tuse turebe ese ino channel iperforming gute, ihagaze ite kugira ngo tumenye ukuntu byifashe. Turasanga ifite grade ya B. Grade ya B ni hose ni iperforming gute. Hanyuma mu minsi 30 ishize abaye Yvette Sandrine yinjize abasubscribers 20. Bantu banjye nimva 20 mu minsi 30 ni ibintu birenze, bivuze ko byibura ku mpuzandengo ku munsi yinjize abasubscribers 800. So hanyuma turasa gusanga channel ye mu minsi 30 none ishize yarebwe n'abantu inshuro miliyoni 1,559. Sasa ukuntu yinjiza kujyanye n'ukwezi ndetse no ku mwaka, turaza gusanga abaye Yvette Sandrine arakura cyane. Ni uyu mukobwa ni indwanyi cyane kuko turabona ko ku mwaka yinjiza amadolari muri kure aho hasi, gusa hano ku kwezi yinjiza amadolari 390 iyo bitagenze neza. Gusa hano ashobora kuzamuka akikoza ku madolari 3200. Ubu tuvugana idolari rimwe riri ku 2300. Nawe uratukumva ukuntu bimeze ngo amadolari 3200 urasanga yikoza muri miliyoni hafi 7 mu Manyarwanda, tuyarivunje mu Manyarwanda. Hanyuma ku mwaka iyo byagenze neza cyase abaye Yvette Sandrine nyine hari ukuntu ukora ntibigende neza, akari igihe bigenda neza. Iyo bitagenze neza rero bavuga ko ku kigereranyo dufite akorera amadolari agera mu 2700, gusa ashobora kuzamuka akagera ku madolari 74,800 hafi 80,000 z'amanyarwanda. Twero turimanukira hano hasi, turasubira tugana hasi kugira ngo tubashe kumenya summary y'ukuntu yinjiza noneho by'umwihariko turebye ku munsi amasaha 28, ku cyumweru iminsi 7 ndetse no ku kwezi iminsi 30. Twero turaza hano tuzuminge neza kugira ngo babashe kubona neza ibintu mubiri kubyirebera namwe. Turasanga abaye Yvette Sandrine ku munsi ashobora kuba yakinjiza abasubscribers 637. Views zose hamwe ni 51,978 ku cyumweru. I ku munsi tugende nyine ku makuru ahari afatika. Hanyuma amadolari yo yinjiza amadolari 13 ku munsi, ashobora kuzamuka ariko nanone akagera ku madolari 208. Ubwo ni nk'amadolari mu Manyarwanda, mvunje mu Manyarwanda ku gaciro kayo usanga ari hafi 300 ku munsi iyo byagenze neza. Hanyuma kujyanye n'icyumweru, ku cyumweru ashobora kwinjiza abasubscribers 4,660. Amadolari yo ni yandi 91 ashobora kuzamuka akagera ku 5 cy'amadolari. Ku 5 ni nka 1,100,000 mu Manyarwanda. Hanyuma ku kwezi nkuko mubirebaho hirya, ku kwezi yinjiza abasubscribers 20,000. Views ni za zindi ni 1,559 ndetse na 338. Amadolari yo ashobora kuzamuka n'undi akagera kuri amadolari 3,200. So rero abaye Yvette Sandrine arakura cyane. Dire na mbere ndashimira buri muntu twabanye ku ntangiriro z'iyi video agamije kumenya ukuntu abaye Yvette Sandrine abayeho, cyase byagenze bite muri karere nk'umunyamakuru wigenga, yinjiza ate biciye muri platform ziwe. Ndagushimira cyane twabanye muri iyi video. Nimba ukunze kandi like, ukande comment ndetse bikawe no gukora share kugira ngo abandi bantu bayibone. Subscription uyikande kugira ngo tuzacika video nk'izi ngizi. Ndagushimira cyane ngiye mwabanye muri iyi video. It is your boy Don. Till next time.